Assalamualaikum. Abol maslamona sigli anga horani anga la rukan kanaga anga emission mandi damine amanga solin monga no ya amnata dini abdullah dini allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima kullaka wal hadi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim haqqa qadrihi al-miqdar al-azim ambazlen ko fananga solin mai nala sunama me foli bla abone bla jele mo mamun kala lamin dawni zikri presif ala kama foli bi bla jele o ko fa anana donga mission kono nala sunama me na boka fendo di adama dum mobbi mon fi minga mo na duna kasula to ni kunga abu bon sababu mi nala kira toy amino dibbi nyem mo ngani yake nala sunama ka dugo ga lamin daw an zikri presif nala sunama yake fone bala jole o ko fa hamina ko jugu min senga jugu bi sega ba adama de la ni yera lafni amina dojo fanaka skano de fo ngo doni mumbe na dogolendo o ka chamu ni mon dalendo kanaka bon doni fanaka ni ke mo ko bolo abi de pa ingani de la toujours mo de fa yem sen sik ala kama wa toujours amala ka fonde di ala kama antala ka de waso kama antala ka de jada kama bon mo mi dalendo ala ko la da doni ko la fana ya famu wani yake inshallah bi ala jore ala nakra sunamo fala fala amina di jumende ka bi no e angude muhammad kishin nama baka islam subala jile fa ka foli bla hadra laqaw an kuna laqaw mo ala sunamo jiya se biru do luyi sene mo ko ni maga sir fufa a eske la bango ko ni a jorobi ke yera wa kuna wa kunu kunda laqaw biti ala mo ko mun bunya yera bo bunya di be ke ko angude muhammad kamai ikalana imakala nala sonama muhammadu kwani ni ya yororo imana sebeni imana misri yororo ibai ashara la ilaha illallah wa ashara anna muhammad abdu wa rasuluhu parce ne muhammadu rata muhammadu bi adama dedi nala kira sonama parce que memu folom be muhammadu la bi be adama de kungulumo hawu mumbala bi be adama de kangalamo bon delu memu flana bi be adama de kono baramo bo delu mumbala be adama de sef lamu eben de sebani kira bunya e ba sebe ko kira toko do e ba sebe fana ko adama de yazura do e ba sebe fana ko ala de kanu de bi kira la kira kanu de bi ala la ya fam aka ka kira ben kama e ga mo do de bi kasula ibisaka abike ibisaka dumne di mo mo wala min daw bina bokan faida ndi akono jeli parce que adama de ni ka bunya masiki chala o fendo bi warta solo ya fam warti fendo soro ke mo ko fewre bi fendo soro ni wari bi mamaru ne sebe tugo jume bi chefandin flade sa balma ge balma so kuma la me ganye da ne chefandin flasa madrasa de do ni o bi ni yera de bi seka mamaru sebe ngi ba tikadi bi maha bi mimu fola ge ani hawu fola ya fam bi mimu fola ge kungulo ani kan no mimu ani hawi ibo sebe chefando ka bon mimu fulana ani delu ibo sebe chefan kilenka bon mo mi kasola ye fola mu sebe ibi ode balabala ki hamjita alala ya fam na tigi boli ki hamjita alala fana na tigi suturali sababu babo o balabala iko ka dumuni dola ya fam ka to di kasola demo bo a balma muso ba balma ken bi kenama ou bien na bade pe ye flana musebe no mimu fola ani delu na la sona bu balabala ka do o tigi fana mo ko du ya famu no ga gran nyogonya e mum bi duni ke kenama o bi duni nke de ne balma ga ou bien ne balam so mi kasola akana ne na kaye ala gra to ma se ga challengeri ko to ko nunu be farla nyogonga chuko mina seba nani be farla nyogonga ala kira chukomna no se no bulo jelendo e bi fe ika karse nyana i kara fe kasura chukurun kono ibo de daka iba dun ya famu balma ge balam so ni nge kasula den fe la momi kaso kono ya ta du momi kana mo ya ta du nala sona mala te haramu do ni nyokache siga controla bon flana ibi marfamu de sa ibi hamna ko dam marfamu ko ka java no de bi ko na no de ba tinya mo java tinya la ga tinya ibi marfamu ko inde ka jila ba ka minen ko oro la kwa oro min no golen de bi ta marfamu ko nke
bon kale ni o tenga bara ngani ko ni ake ni dane ni ake ni limani ay nala ni kira sunama ala bi suma di mo suma mbato iga kasula de na bi bon o fana doni wili bolidu ami million douana ngambola ka di nyama mo mam dalala kula ni dalala min dawla ya ki mo ko kama wayba alay ni yake fana dugo ke zikri prison la min dawi nala ni kira sunama o ko fe mbalma ge mbalma so mbe farafina mbe farajala hamna ko de be la torojugu de be eka era ko nyeko be ka fenga era tikala mor barala sa era ko est-ce que era bi kam mai mbalma ge mbalma so mina ni ndimo fena warti douala inshallah parce que donne ma ba ni clera ni fini mi de kana nyugala shufa fini nta ga do jile ka fini ko mai kana ko ni safne fini nta ga da aji hamna ko ni torojugum be ka ajira alala iki jo fendo sanfe iki ko ajila fini nti jafio no asro hamna ko jugudo de be la obi gela ko jugudo ala bi suma dimo ka gela sega ni man dimo nala sona mo ka bo torojugimo ni fana o ka fana sorogula ni o ka hamna ko fefela siritikala ndo siritikala mbe nabi siritika ka bo era ka ika kula biska adama de wo shiji furadu shiwo mumbe adama de la shiwo nunu madagasa ko fa nyo de fa mission kona amuna faida di adama de re ka te se ngonu makana bla ikuzugi la ni misaka fendo nye era ikili kono sika kontola ya amba mbo ka nto bi ka mi kuma fon fa be na ma la jarabi anda fa buna adama do wa en ko la jarabi ka kla ka mo ko ye dibila ka o dana danga kola am sura ka boko odi na la ma ko te to ko fuela bon na la sono mo faida fla de kuma bi ka dabuna hadama don kulo ka ki ka mo ko labo kasola ani ki ka duguba o konna na ye baram kire mauludin kono no juga dagai ala sona mo ko fo mo ko yani le sengche aba taw soro bon mo mo fana ni mo bala yanno bo mo kona ani no nala sona mo bisikiri pisi era chawole ne na brani ya awole inshallah bi masadanji sorabulu ka faranga safina ni cha furoni fenchaman ka en fenchaman de gla dat c'est ka fo parce que ni be bina kuma chaya abika mo ko na publicité do bien fa be na ma fa ndawara la ko ni 20 min mo ko mi ba so anya korobodi na fa mo dagure de man de kuma ambulo ka dam ko kulo ka bo ko fe variant on ala sona mo ngo kumba o ka ya le disiche amalo mo so mo be aka numero bi mo mo ngulo na ala sona mo atina me yani kalo ka sara juga daga misi bo mo ko ngo labe bana gelantigi de bi bolo ou bien mangoya do de bi e ka furuso kono era mangoya de bi ka beki labe shitulu kadi mo mi tulu baraka de mo mi fen dunda kadi mo mi na sona ma ni zela e wara tika bashi kan bidase meta jirango mo mi ni kala ala fa ka kira fe ala bi ka ko sania o ba jira mo la ka ko doni fana ko chende do parce que anga émission am soli kira ba indika wa andi tawro la ka fam na fendi mo ko mombe ki bi kuma sulu surala parce que ana ma kuma sulu sura zigoro la wa andi ta kuma sulu suro wal dugula fio parce que bebe dépend ngania de la nala ko ni manse nala sona mo hamna ko membe la atiga sinini ngena avec terre ko di parce que doni abola nga bo fasad diga kono ivoire nala sona ma alla be yani le 17 nala sona ma mi to ko we kanudi parce que nyo de fo mo mi kale fe bi ko fe de ni mo mi bani na kana bana ya fa mo parce que ba mo ko jugo la kana ba man finyara la toujours mo de fo bi ba adama de jugo la kana ba ayra la ni bana ayra la domina ni ka mo nya do kala na le te etisa ka fo bo o de bi na nimsa kwa jina tika ni watu kungrun de do ali sami dugo ka ala ka ndu sugu nya ala ka sababu mandamo no asuna ma grebu ka de kunna do bi ka ni fla adama do wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh